ke gatoya ariko umuntu w'Imana agenda akubwira iryo jwi ryawe Yesu arikeneye bimubwira arahari bimubwira arakumva nagenda akubwire kwisana kuno mugoroba urugi rwawe rwugaye rw'ubuzima bwawe yamanuka no kugugurura ariko winjiraho nyene ufunguze sugi wawe ikibazo gusa no gutumbera uwo muryango nyene ni Yesu nyene mwizigire kandi mutumbere mwarahambaye kandi ashoboye byose waragendereye mwami Yesu umukozi wawe Mose mwami acaraca bugufi mwami Imana ukabonye ubwiza bwawe buhambaye mwami natwe mwami Yesu turaciye bugufi imbere y'inyonga zawe mwami Imana ubwiza bwawe mwami Yesu bugendagende mu bantu bawe mwami Imana abari bamaze iminsi mwami Imana mumbane zibazo bitandukanye uri ivyaha mwami Yesu ndasenze mu mugoroba bibohoke ku bantu bawe mu izina ryawe gera Yesu Kristo mwami Imana bari bamaze iminsi mu bibazo ingwara mwami Imana yega abaganga barananiwe mwami Imana ariko we ntunanirwe mu izina ryawe gera mwami Imana ndasengeye gukiza ku bantu bawe mwami ndasengeye abagwaye imitsi mwami ndasengeye abagwaye amaraso abagwaye amagufa mwami Imana abagwaye ingingo zabo mwami Imana abagwaye intestin mwami Imana ndasengeye gukiza kwawe mwami Imana nirukanye wa mugwanizi mu izina ryawe Yesu Kristo datukubohoka kwawe mwami imibazo n'imitwaro mwami imaze iminsi mwami Imana igendera ku bantu bawe mu izina ryawe gira mwami Imana ivyo wamubiye ariko yagiriza abantu bawe mwami turavyahukanishije mu izina rya Yesu turavyahukanishije mwami Imana abagira inzozi mbi mwami Imana abagendererwa n'imizimu mwami turayituye mu izina rya Yesu Kristo mwami Imana umuco wawe urasira abantu bawe mwami ugendera abantu bawe mwami abari bafise ingogo mwami zibazo bitandukanye mwami ndatuye akaruko ku bantu bawe mwami ndatuye amahoro ku batari bayafise mwami ndatuye umunezero ku batari bawufise mwami Imana ndatuye impore ku batari bayifise mwami Imana mu izina ryawe gera Yesu Kristo mwami Imana ivyo nyene turavyatuye kandi turabiremye mwami turagwaye icubahiro uganze mwami Imana kandi ukore mwami waga icubahiro mu buryo byose mwami mu izina ryawe gera Yesu Kristo mwami Imana tubise tuvyizeye mwami iby'uko babirasiga eheno soyibitwenye akiri ndiri mbonake kiviri mbayu rukundo namisi visa majambo iby'ukora birasiga enuso y'ibicenge mwami iby'udukorera biradusiga mwami akira mwami wanje akiri buya
amajambo yawe yabaremereye, ububazo bwawe budahera bwabaremereye, numva no gutera intego n'umugoroba. Bihindukize ubibwire Yesu, bihindukize ubibwire Yesu. Numva nshimiye Imana n'umugoroba, ndashima Imana kuba baragutaye, ndashima Imana kuba baraguhevye, kuko icyubahiro cyawe nticyari kuvangwa n'icyubahiro cy'abantu. Ndashima Imana kuba barananiwe, kuko icyubahiro cyawe kigira giserukire muri wewe, kigira giserukire mu byase guhinduka, kigira cyerekanirwe mu byananiye abana b'abantu. Uri hano mwami, uri hano Mihuri, uri hano urakora ibitangaza, urakora ibitangaza, urahindura ibyase guhinduka, urakora ibyananiye abana b'abantu, wowe urahindura ibyase guhinduka. Ego 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 urakora, ego urakora, ego urakora, ego usubiza mu intege abacitse intege, ego usubiza mu buzima babutakaje mwami.